Znači, prvo pitanje je svetsko prvenstvo u Ljubljani, takmičarski deo, utisci tvoji. Ovaj tim iz Ljubljane, 70. godine, stvaran je 4 godina u ciklusu od Amsterdama, od Holandije do preko Napulja do Ljubljane. Tim je bio stvaran 3-4 godina, prošlo je sve faze takmičenja, na kraju u Ljubljani je bio svetski prvak. Odlučujuća utakmica je bila sa Amerikancima, to smo dobili i pored toga što smo izgubili koja je bila nevažića sa Rusima, bili smo svetski prvaci. Ćosić, Skansi, prvi koš Skansija in Jugoslavija vodi 4-3. Brody, Smith, Brody, Washington, prvi koš, Skansi, Simonović, Ćosić, Šolman, 24-23 za DDA, Simonović, Klečaš, Simonović, Ćosić, koš, 9 točk Ćosića, Wilmore, Siliman, zopet naša žoga, zadnja minuta tega velikega srečanja, Simonović, Čermak, Danev, velja zadrževati žogo, vendar je meter zadev, 4 točke Ive Daneva in 68-60. Od te generacije, mislim, rukovodioca, trenera, stručno, mislim, jedino sam ja živ. Drugi su preminuli, neka im je laka zemlja. Prošlo je dosta vremena, stvorila se novi košarkaški centri, novi igrači, novi svetski prvaci, olimpijski prvaci. Tako mi smo počeli, a mislim da sa raspadom Jugoslavije sad je mnogo teško za dalje. Završeno je svetsko prvenstvo 24. maja, a 25. maja je bio Titov rođendan, je tako? Da. Znači, kako je izgledao, kad vas je primio Tito, kako je izgledao prijem, jer Tito bio na finalu? Svi su gledali, Tito je bio sa Italijom kad smo igrali, bio je u Italiji, došao je u Ljubljani, gledao tu utakmicu i ostao da gleda i Brazil. Tad sam imao sreću, kladio sam se sa Stane da ćemo dobiti nad 15 razlika. On kaže, pazi da ne promašimo, otišli smo svi. I tako u opkladi ja sam dobio taj Austin u Ljubljani, pravio se u novo mesto, sutradan mi ga dao. Imali smo odlično takmičenje, cela Jugoslavija i Ljubljana bila je na našu stranu, mi smo to ispustili, igrali smo izvanredno, imali smo dobar tim. Tako da 25.
četvrtog, Tito nas zvao 25. da stigne 24. uveče, poslao je telegramu i kaže da se skupimo, ujutru šaljem avion taj specijalni, 25. da mi budete gosti. Mi smo bili svi levo, desno, ovo, ja i Ivo smo ih skupili, Daneo, skupili sve, ujutro smo se obukli i išli kod Tita. Tamo smo imali prijem, tamo sam mu dao moju zlatnu medalju, nismo imali šta, trebao najmlađi da da Ćosić, ja kažem, on je to zaslužio, ja sam bio pomoćnik, dao sam mu tu značku, dao nam te satove Schaffhausen pod brojevima i poslije te proslave svaki je otišao na putu svojih mjesta gdje su bili. Da li imaš još neki detalj sa priprema koji je bio interesantan, a koji do sada nikad nisi ili niko nije objavio, a da ti znaš da nije objavio? Nešto specifično? Bilo, evo, specifično, posle utakmice sa Brazilom, kad sam dobio tu nagradu, u stvari opkladu, ujutru smo 20 poslije pobede, ja, Rato Tvrdić i Kapiđiš otišli u Novo mesto da odaberemo kola, osli. I mi mislimo da je u prodavnici. To je bila fabrika u Novom mestu, tamo su nas prečekali i ja sad pitam Ratu, Kaponja, oni imali kola, pitam šta da uzmemo, koja da uzmemo, i ja kažem Rabotički je crvena, a Slovenci kažu ne, ti si u Olimpiji, zelenu iz Majče, i tako su nam dali. Malo smo zakasnili od veselja tamo što smo, radnici su se veselili sa nama, pričali o utakmici, o raznim pripremama i to što smo imali, kako smo dobili. Znate, kad je pobjeda je euforija. I malo smo se kasnili i vraćamo se mi troje u hotelu i tamo nas čeka celo rukovodstvo i igrači. I mi se parkiramo, oni tapšaju i Ranko kaže, slušaj, po 250 marke su bile, imate kaznu. Čekaj, još nismo uzeli ništa, a uzeli se kola, ima da plaćaš, kaže. To je bilo jedno. Kaži mi, protiv Amerikana, protiv Sjedinjenih Američkih Država utakmica je bila jako važna, jer su Amerikanci imali do tada jedan poraz i ako naprave još jedan poraz, onda imali su šanse da ispadnu za medalju protiv Jugoslavije ondašnje, to je ta druga utakmica, i oni su izgubili tu utakmicu, na kraju su bili peti. A posle te pobede nastalo je neverovatno slavlje u dvorani Tivoli i čak su nosili jedan transparent na kome je pisalo Luna vaša, zlata naša. Da, tako. Tu utakmicu malo, to je najbitnija utakmica bila za Jugoslaviju, samo malo atmosfere. Kako si ti doživao tu utakmicu? Slušajte, ta utakmica je bila u transu. Mislim, trebali smo da dobijemo, napravili smo sve što je trebalo, još da izvadimo rezultat. I mislim, tu je igrao, svi su igrali, od publike do rukovodstva, do igrači. Dobili smo utakmicu i znali smo da smo prvaci. Tako da cela publika je ušla unutra, bila je velika proslava. Slušaj, u takvu situaciju niko ne zna šta se dešava. Jedni trče levo, drugi desno, ljubi se, baca, tako. Neko krade loptu, drugi mrežice, to je to.
Trajko Rajković je preminuo posle prvenstva Da. sveta, a na tom šampionatu je dao veliki doprinos za zlatnu medalju. A on je umro od srca, ili kako je to bilo? Ovako, 25. Kad smo pošli, kad smo završili onu proslavu kod Tita za rođendan njegov, ja sam imao taj Austin i pošao sam za Skoplje. 26. je stigla telegrama da se vraćamo, da je Rajković preminuo. Znači, da li 25. da li 26. 26. ili 27. ne znam tačno. Da, ali neposredno. Da, odmah posle toga. A pre prvenstva, godinu dana ranije, umro je najbolji košarkaš u Evropi, poginuo je Radivoje Korać. Kako ste tada razmišljali kako ćete bez Radivoja Koraća, vjerojatno je bilo teško, i kako ćete još da osvojite zlatnu medalju koja je bila opterećenje? To je bio veliki udar za jugoslovensku košarku, ali i za evropsku. Mislim, ja, Ranko i Zaga vraćali se iz Bosne, tad smo čuli negde na pola put, išli smo sa Crnu Goru. Imali smo neki sastanak u Crnu Goru i na putu čujemo to. Tako da toliko smo bili uzbuđeni da na kraju Zaga nas vozila do Crne Gore. Kad smo se probudili i shvatili šta je, onda smo počeli da razmišljamo kako ćemo dalje bez Koraća. Jer Korać je imao 20 do 30 koševa u ruku, to nije malo. Znači ovo posljednje pitanje, ko je po tvojoj proceni kandidat za medalju? Od mene sa te strane, mislim, Amerika, Kanada i mislim donekle Brazil. A tu je i Argentina. Sa ove strane naše, evropske, to ti je Jugoslavija. Srbija? Da, Srbija, pardon. Srbija, Francuska, Španija i Grčka. Tu će se lomiti. I na kraju još je šta je, ko će po tvojom mišljenju da bude prvi pod uslovom da se ne dese povrede, neka iznenađenja u otkazima? Ja sam sa Srbijom. Naša škola je godinama najbolja. I sad imaju Srbi najbolji tim do sada. Tako da možda i da ne dođe finale sa Amerikom, da dođe sa nekim drugim. Litvanija je dobra. Ti kažeš, nisam je gledao. Vidjet ćemo, ima jake reprezentacije. Grčka je jaka, Francuska je. Zavisi. Ako ne dođe do neka povreda i ovo, ja sam sa Srbijom. To je normalno. Hvala ti na ovom intervju.